Shalom, oras madihita sa luna. Oras. Terpuji matuhatta na mangalyok kita haipason, gugu, buhi hita pajupang buhi, apala di partikyanon, hita poparan yopukta na gabi, ima siludu ni Pahu, Raja Sejorat Paraliman Panjaitan, na arong di Indonesia hobar turandon acara nang patupahami sa sitong na ngatapuk kacaron siyan pukul sia alimar buha bahenom mate aka nauli na linggamay tujulo anon adorong so tabuk kacara ta ujao kami majo songon random acara di ulagda sadaryon ima di acara syukuran dan pelantikan pengurus Pungguan Panjaitan Raja Sejorat Paraliman Siluduni Pahu Boru Bere Iba Bere Kota Pematang Siantar dan pengurus wilayah Kota Madia Pematang Siantar masa bakti 2025-2020 songon acara nabarjolo di Ingananon ima nabarjolo acara peresmian kantor sekretariat ni Pungwata ima nata ingani di Partikyanon songon acara pamuhai ima kata sambutan sian pemandu acara manang MC diuti-uti nok paduahon kata sambutan sian ketua harian Pungguan nabatuluhon acara pembukaan plang sekretariat tanda peresmian kantor sekretariat nabawaton doa manang tangyang siya namang padita suaksong ni napalimahon acara snack ringan tarsong ni maranon acara di Inginanon mulai hati maditu hatta mulai hati manglihita so jadi songon acara na barjolo songon hata pembukaan siya kami oras madihita sa lutna Oras. mulai hati maditu hatta namalo kita haipasod gugu tarlumobi di Partikyanon buhita pajupang buhi masyadopan di bagasan hahipasod nahormati kami amang padita torang Panjaitan nahormati kami akka undangan tamu nami ima rombongan ni Narosian Jakarta suaksongoni rombongan Narosian Medan suaksongoni rombongan Narosian Bonapasugit Sipahutar nang sian Balige suaksongoni rombongan Narosian Kota Tebing Tinggi nang rombongan naro sian perdagangan luat nasi mulai di mamanginang di harorumuna bilas ni rohata di Partikyanon ima di acara pelantikan pengurus baru di Pungguan Panjaitan Siluduni Pahu Sejorat Paraliman Nadong di Kota Pematang Siantaron toktong mahita di raut hasadan ni roha jala toktong mahita di Tuhan gugu asa tok kita boy marlas ni roha songoni masotik acara sian hamil selaku pemandu acara nabaduahon diulutima songon hata patujolo manang pembukaan sian pengurus harian Pungguan dikon upasatame tua pungnami oras madihita sa luna Oras. na pinasanggapan Ketua Umum Lima Puparan ni Panjaitan Raja Sejorat Paraliman Siluduni Pahu Kota Pematang Siantar dohot sekretaris saluna materakan pengurus na terpilih tarlumobi di hamudamang dainang naro sian Jakarta hanggi pinaribot dohot na siap Medan padita orang tebing tinggi dohot sesi pahutar belige matiyo amau tunduli aba akan siap kami siap Pematang Siantar pengurus terpilih maka mulai yang luar biasa di harumna daftar untuk kami dilasmi rohanami amu inu abang
akan nang hahang kinarimu di salunai setu hatama nafasatu nak kapas-pasu na uli tuhi kasaluna talumuwi hai pasu ni pamatan nak dia dihita saluna mangido siap kami kepengurusan kepematan siatar asa marak martanya gitu atau mak tanah batu di bata tu generasi berguna lubi sian atabaino lubi sian orang yang bina muna rausan Jakarta sian beda nusa kita sudah saluna popare lo puta si kiri bawi iko bui lemar saja isara urut isara tai isara ruan di bagasan horong nasihat tuaten horong nasihat dari lau pasangapon oputa pajaidan raga sidorak para limang sidu di pau nagabi asara matanya mengenai tu generasi berguna ipas pamatan nak pertodiana taga bisuk taga bisa tu dorong dari orang martabata bapak jabatan dosa luna deh di bagasan haulion tapang itu maju di bata generasi berguna lebih berjaya soon orang nata agumudi bagasan perkenon diras niru hatta asabari tapagabi matupun tarus taruan ari tanah marang pinari muduga mulut untuk kita oh masih perluan ida mau di restoran yang bolak udah marang-marang inna kabis raminido jadi di bagasan tangyakta udungi rohanami sian pengurus na pilit di bagasan partikero maka melagay biar orang jala di bagasan sadarun ulat taima na resmion sekretariat hidung juang atau ulut pateidan nagabi sekretariat ima pungua pateidan rada si tolak pradima si bahu boru beriru sekitarna arani bertumanu kubiatan aku bijang hata maula itu itu rona itu apa kadang mendainang naroma karasol rap dohotani pengurus dohot sudiang kota sian siatar sekitarna arani marbungaran ma peparana putih alai marsana ma dibata diulat tersadari mulai diulang mari ke saluna horas selamat datang di haron di dalam dalam hahang dari nasihat buat di sana baru merati Sotik Ya. oh mana baik Mga bay deh. Mulai deh. Parjolo totong do maduk mulai deh ta tutu hatta pardega basa lasro hatta di pasu-pasu di tempaton terlumu bimai di rombongan sedesna wel naking mulai tema di Tuhan ala di pangiring-iring dolak kamuna saat di tempaton so na mga bay sautik kamanginan abang doakang anggini ba rangkaian tetabay sa daniku ahamay nakadongat tu iko baino tado martangi yang di tempaton niku dabudari ngorokon babatua anggi anno mulngetang yakko terlumubi naposona padita torang abang namin non tangyak kom maison dia mulu marapa duk sutamnya bang aterlabok marwa kan itu alana arung do istilah musim mati do raubah alana pada emosi awinna arung do semoni jadi tinggal nonton tadi akan emosi jadi hurimang-rimang ima iko martangyang do iko bayo taw nang mapala mga lang ita gurguro tes manis taro kopi alana mulo kopi da basing do da ba ade Pak John Robert mulo kopi dak pas oh lo itu jadi pasangan na itu kuna dua-dua na jolo di pada rota tes manis ita gurguri do jadi itu lepas asam yang manis gitu jadi mau marap non bangun kepala sampai di seputaran 150 beli 170 terboy manyan sonom manyan usul hudaba tersoy naman non jadi tangyangnya abang no padita to orang pos ruanami bang begitu ni Tuhan do tangyakta terlumo bimuse
dia do pihak kadongat tubutan harus di Jakarta harus di desa Nawelu Lasruata. Itu harapan sehingga apa yang dibicarakan di sekretariat ini taringo tuaka punguan, taringo tuaka ulau, baradato las niroha, habok niroha, namar dame sonang mamulu makatai di sekretariat on. Itu harapanku, Abang Nauli. Sebaik itu harapanku. Mar seorang Nauli tak, mulu sudah makataon, bamulu buyan non timbul ide-ide, akka ide nasi Indonesia penuh tak baik, tak biar rosenyo, mulu ibagasan dame hita. Terlumobi ibagasan seret niroha hita mengulau punguan peparan neputta raja si jorak para liman sidut dunia pahu komar saringar dulu tapi mulai sejak tahun itu harapanku sehingga ke depan mari isi penatar pilih jalan ruas narope itu sekretariaton iko mardame sonang maruhana dan adong bada soni ma mga bayi now mulai ate ma tu MC. Iya, mulai ate ma tu abang panjitan dot abang luparar nang pasakon hata huwasi masuk mahita tu acara berikutnya ima peresmian pembukaan secara simbolis pelang sekretariat songon momen mahita secara simbolis nang resmi manuan ingananon gabi inganan sekretariat manang inganan punguan pajetan na arong di kota Pematang Siantoro. Alani ini hubangi rohami madohot hormat haradion ni amang padita dohot ketua panitia rap dohot penasehat nang tamu undangan nami laho secara simbolis membuka pelang ni sekretariat. Untuk ihu jong mahita sa luhuna bangiro kami makagwar-gwar na pinani laho membuka pelang. Ya barjolo tadok mamauliate tu amata parnyabasa natotong madungan hita mengaluas hita marmuluas at bagasan obason mauliate manang diamuna pengurus ni Panjaitan si Jorat Paralima si Luni Pahu nadong di kota Pematang Siantaron na mengotak kami salhutna sian desa Nawalu si Jakarta si Tem si Medan dotaka si Matius Paputar ate jalan mulai ate manang di Tuhata na pamonakon anggin nami ima Luhut Patar nagabiang kota Dewan lasa pala di Bagasa Darion imanang dilantik gabe ketua ni punguan ang sejarah Paraliman si Luni Pahu kota Pematang Siantar dan sekitarnya alani di Bagasan Obason nang tabuk kema Selbungon dosa dado pakirimota soalnya dokon di ketua nakingan nang kantor gawe kantor nama buat dame mabuan kebijakan dari enggak ditonga-tonga di penguata asa songan dokon na itu tu marsi ajar kita sianu puta siluni paho sejarah Paraliman nate margogo di ibana ala setorus serem jala dia hidup bersama dengan alam alani di Bagasan guar di Bata Ama dot guar anak Tuhan Yesus Kristus dot guar to di Purbadia Kantor sekretariat buka pamima selubung di kantor punguan Panjaitan Raja Sejarah Paralima Siludu di Pahu Bor Bere Bebere kota Pematang Siantar dan sekitarnya di pasu-pasu Tuhan ma pangisi di kantoron jalan molo marapat pe totong ma ima di Bagasan dame dohot halam pohon Tuhan ma nomor sanggap kita salutna amin. Asa apa merata makanya kita debata Jehovah aman amin marhabang sa di kono kijang debata nahuta dahan marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Porto Tuhan jala sikadua portibion losoro raja nang dipungapungan ikuriam asa marhiti-hiti paso-pasong padungan yomo di losoham toli Tuhan sorang tonga-tonga di portibion losoro debata namanupa nang sudi colma
ditopahor tutole Tuhan ima opung nami si Jorad Paraliman si Udunipaho Pajaitan nabu tutole Tuhan upop para Tuhan nang akap pinopar nasida pola Tuhan marserak nang dilihat portibion nang dibagasan nabaso tutole Tuhan di pasu-pasu horo pinopar na tua-tua nami opung nami gabi bo tutole Tuhan parsidohot dia kapakobasyo di tonga-tonga ni bangso nami losong itu tuale Tuhan nang di tonga-tonga niaka uriam asa marhiti-hiti na di papakito wali Tuhan marhiti-hiti pasu-pasu habisuhon habistaran pangkat jabatan ni Tuhan gabi buham tuale Tuhan para rato karajomo di tonga-tonga di persoron nami mau lihat mahuluk kami Tuhan apalagi bagasan bason iman dan nalawin loso tuale Tuhan terpilih tali Tuhan iman posong luhut patar pajaitan li Tuhan iman gabi anggota dewan li Tuhan di tonga-tonga di pemerintahan kota Pematang Siantar asa marhiti-hiti na dipilih to na sila tutua li Tuhan nang marhiti-hiti sila li Tuhan lampatar harajong menang di tonga-tonga di kota Pematang Siantar jalabu tutua li Tuhan gabi lamtorop akka bilangan niya kana porsia marhiti-hiti nang akka au kehadiran nasida gabi botu tuale Tuhan marlas ni rohan nang aga na porsia diho losong ni bagasan na baso tuale Tuhan di losong tuale Tuhan nang terpilih tali Tuhan nang pengurus ni penguan si Jorad Paraliman si Udunipaho boru bere ibe bere kota Pematang Siantar sekitarna apalah di bagasan sadari oleh Tuhan nang dilantik kali Tuhan nasida asa botu tuale Tuhan mabuat tumpungan oleh Tuhan mardala di bagasa periode oleh Tuhan laus di bagasa na bason nung adiresmi tutu oleh Tuhan ima nagabi song kantor oleh Tuhan di tonga-tongan ingan anon oleh Tuhan asiro kamal oleh Tuhan tuar pastom nami asa homat oleh Tuhan amadongan nasida salputna molojup pamar persauran nasida tonga-tongan ingan anon nang tontongan oleh Tuhan nasida mar persauran di bagasan ima sada pakilalaan na pinaborhat ni opung nami tutu oleh Tuhan jalan marhite sian itu tuale Tuhan boy hamil Tuhan masih jakpona le Tuhan di bagasan kul miningol nami mardala tutuale Tuhan nang akapar rapotan nasida di tonga-tonga ningan non di bagasan hadameon di bagasan roha na masyaduan le Tuhan gabi boy tutuale Tuhan nasida lama mutuson nang aka kebijakan na nang sepatu paun nasida di tonga-tonga ni punguan si Jorad Paraliman si Udunipaho kota Pematang Siantar sekitarna asa marhiti-hiti kebijakan nasida tutuale Tuhan gabi tontongan li Tuhan marsangap warmu marlas ni roha sudi ruas ni punguanon lama dohoti aka kegiatan na diputuson nasida lasong ni matutuale Tuhan nang apala di bagasan bason adorang soborhatam tutuale Tuhan tusopo godang Pematang Siantar le Tuhan laho mamuji pasap warmu marhiti-hiti ucapan syukur nam tutuale Tuhan nang jumolo ham tutuale Tuhan nang marsipangano sinu mon apala di bagasan bason marhiti-hiti ita gugur dohot ay manisali Tuhan asa marhiti Tuhan gugur maaka perdelaban gugur aka pacarian jalam hehe tutuale Tuhan ima penopar ni si Jorad Paraliman siludu ni bahu di sadok portibion asa marhiti sele Tuhan lam tarida hasa daun nang dilasoha tutuale Tuhan marpaparan la Tuhan sian matio gabi boy tutuale Tuhan nak kami nang tutiki-tiki na mangyud boy hay mga lior roha nami lau pamajuan luat nami ya Tuhan manang ditia tutuale Tuhan abawarhat dohot par serahan ni paparan ni punguan oleh Tuhan asi maroha male Tuhan nang apala di bagasan o bason tuar paston nami tutuale Tuhan imana tuan nami imana toras ni ketua le Tuhan natongot tutuale Tuhan op nami di rumah sakit asiroha male Tuhan homat oleh Tuhan nama dongani homana patulus sosakam di bagasan gul miningol nasida jalan tong oleh Tuhan marpos ni roha nang akapinopar na le Tuhan na hoto oleh Tuhan na patupahon na dumingga di bagasan gul nasida asa totong oleh Tuhan di bagasan pos ni roha di bagasan dame dot pakirimon na mangulu hami salhut na mga sangguar nak mo Tuhan Yesus Tuhan nami martangya kami toho amen Amin. Ya. Mau lihat mah di tangiang ini amang padi kata orang main alas sami tatu acara seni ringan bahata alas tu namanginang na adong dijulutkan si Didi masih gopa golang-golang pengaruhna
otik susadia menginang nabi natu bani dia debatama namanggohi pasu-pasuna dia.
Sabadir. semua. Semua acara di kita dengan non ima acara peresmian kantor sekretariat Bumuan. Daudu di Mandung Muse di acara di jam 10 ima ibadah syukuran doa pelantikan bertempat di Sopo Godak. Ya, semua jo na boy di Pulau Mulia dan Mari Salu.